ꯏꯆꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯈꯤꯅꯤ꯫ किरणना मोनिकागा तानरमी। मोनिका दिल्लीदा पुबा चाइल्ड स्पेशलिस्टनी। मोनिकाना एशियागी न्यूरोलॉजी के टॉप ओइबा हॉस्पिटल अमा हाइरमी। निमंस बेंगलुरुदा अथुबदा पुरो हाइदना। दुर्वासाना मयुमदा मचानुपीगा लेरे चाक इंसांग थोंगागा। थोइबीना मचे थोपा अमागा लेअमी। किरणना कोइचेल चेलमी। किरण थोइबीगी मनाक्ता लाअमी। किरणना हाइरक्लमी। इचे मोनिकागा तानरे। न्यूरोलॉजी की निमंस बेंगलुरुदा अथुबदा पुरो हाइरे। एशिया की टॉपने न्यूरोलॉजी की। थोइबीना अदुदी ngasi मपुरसे नंग टिकेटो कक्नब तौरो। लेबना कमाइना पैसाना कयामु पुने। किरणना हाइरक्लमी। इचे ngasi नुमित फतिये। हयेंग पुनब तौसे। लेफमदो बोइसनादा सिललसे। डॉक्टरदा डिस्चार्ज तौनबा हाइरो। पैसा से इसे लाख 50 मुपुसे। लैबा चाबा लहिंबगे अदो चटपदी कनागा चने इबाइगा चतोइरा। थोइबीना चटपदा नंगा चटलसे नकोइना बाइना लेजहौरसनो अदो पैसा से अइंगोंददि लाख 50 दि लेते कमाइ तौने खुदकसिदा थिदोइसे। थोइबी कपके तौई अदुबु मपांगी मचे मयाम्बा मनम मयाम लाअगा लेरमी। मयामदुना हाइरक्लमी। कपकनुसे थोइबी अखोई मैम लेरिसिदी। सी हाइरगा मागी मागी अरेब पुथोरा अमी मिकुप्तुदा लाख 15 सुरमी। किरणना इसे से लाख 5 ने। सी हाइदुना लाख 50 सुरमी। इसे के अरेबदुना कयानो अदुसु पुथोरो। पैसा से तमंगमदे कया चंगनी खंगदे। थोइबीना एंगोंदा लेबसे लाख 50 मुकने मरो फंगदौबले। फंगगा इचे इनमा तानेरो नोइगिसे सिंगे। मयामदुना हाइरक्लमी। अंगांग से फनबा हाना तौसे नंग फरगा थोलागा पीरो यानिये। मचे थोकपा लैसाबी अमा लै पैसा यामना पाइबा अदुगा सनासु पिरक्लमी। अवातपसु हाइरओ हाइदुना हाइरक्लमी। कनागुम्बदा ओइरबदी वानी खुदक्ता लाख 50 थीबा हाइबसी थोइबीगिदी खुदक्ता फंगी। थोइबीगी मबुंगना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मचेना सीनियर डॉक्टर ने महबाइसु डॉक्टर ने CMO ओइरी। मयाम्बा अमसु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तौरी। मनम मयामदु गवर्नमेंट के ओजा लोइना ओइ। अदुना मयामदुना खाइजिनरगा पीबदा लाख 15 दु खुदक्ता ताई। दुर्वासागी मयुमदगिदी लुपा अममुक हापते। थोइबीगी ममागी मनाउनुपी मचे सिंगसुला अमी। मरी मता सिंगना माना माना अंगंबा पिरमी। लाख 10 मुक्सु सुरे। सिगी लेना लायंग बचतपसी पैसानी अदुना पैसा यामना पुनबा तौसेना हाइरमी किरणना। हयेंग चटनबा टिकेट कए किरणना। थोइबीना डिस्चार्ज तौनबा डॉक्टर दा हाइरमी। दुर्वासागा चटमिनबा ऑफिसर मयामसु अंगंबा पिरमी। थोइबी मागी नुपादसु पैसा पिरमी सिजिननबा हाइदुना। नोंगाले चटनबगी सेम साबा लोइरे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पिरमी। मोइना लैबा क्वार्टरदा पुरमी अबोनाउदु युमदगी जत्रा तौरगा पुथोकनबा हाइदुना। अबोनाउदी लेंबा ngamdre mangaktu। मयामना अबोनाउ उबदा कपनरमी। पैसा अंगंबा कया पिरमी। अबोनाउ नाबु फरगा हलओ हाइदुना हाइरमी। थोइबीगा किरणगा अबोनाउगदु मयुमदगी जत्रा तौदुना थोलाअमी। थोइबीना हाइरई मोइबा कोनुंगी लंबीदा फाउसे गोविंददा अमता लापना खोइरममगे। गोविंदगी लंबी यौरई। थोइबीना हाइरई गोविंद इबुंगा इचानुपासे फरगा लापो ओइजगेको। खोइरमबा लोइरबा मतुंग एयरपोर्ट ताना गाड़ीदो थौरई। एयरपोर्ट यौरे पोचै लौथोअगा पिरमगा दुर्वासासु चटख्रे। थोइबी होइसु एयरपोर्ट मनुंग चंख्रे। चेकिंग रिपोर्ट तौबा लोइमक लोइरबा मतुंगदा फ्लाइट तोंगी। अबोनाउदु फंबा ngamamde मसा मतोंदा थोइबीना पम्मगा तिंगगा लेरे मसादु। मचागी मसक्तो उबदा थोइबी मपी सिंथरमी। मथंदा डॉक्टरदुना हाइरक्पा वहाइदु निसिंगई। उपाय लेते
30 days ngài large stage ne. Thoibi na chatliba khongchat si siba hingba ani gi langdai dani. Abo nausi nimansta puraga kanba ngamaroidra. Bengaluru yaure thoibi gi mache gi machanupa amana moi gi airport ta ngai duna leirami. Airport ta gi moi na legadaba mafam du yorami. Abo naudi masadu nongma gi phibam soksile. Kari mata chaw haibasu yade apple chaninge haiduna kiran na leirami. Apple du khara charaga tumthakre thoibi di tawpham khangdre masadu macha gi saktam ubada. Numito asumna haukhirami nongale Nimans da satnaba sem charami. Kiran ga tawraga cab amada Nimans hospital yorami. Doctor mathang yengi last neurology gi hot ta yengami. Doctor makok tu yamna naha oibi maungnaha amani. Neurology ki super specialist amani. Mahagi rom duda makhoi doctor mangamu round toduna lay. Nupi duna khwaidagi mayai ta phami. Mayam duna madam kawi. Ngasai yenguba doctor mayam dugi prescription tu makhoi mayam na amuk yengi. Last da host nupi duna yengami. Thoibi ga wari sanari. Manipur doctor da yengpa prescription dusu nupi duna yengami. Nupi duna hairak injection ama kalna batause aduga ngasi de admit tawro. Injection du kapami abo naudu tumthakre. Room du mi ama tangtagi hena laiba yaramde aduna thoibi khaktang machanupa gi manakta lairami Kiran na hotel da. Thoibi su tumthakre numit tu mahokre. Thoibi di wamandana tumbadu mikap thoklamde. Doctor mayam la ami. Doctor makok nupi duna Thoibi bu hodo ami. Sister hogolo. Nangi na sase phare kashu tawdre. Thoibi doctor nupi dugi khonjel du tabada hogatlami. Doctor nupi duna hairak Sister nachanupa se hojikti phare. Magi makok te lairamba mahikta akoina injection kapaga lauthoabane. Sister, magi mahik she brain da changasu ekoi na ngamnaba lauthokani wagano. Lam lap na laklaga doctor dugi wahai du tabada Thoibi harau jarami. Abo naudu masa nungairaduna ngasidi sanapot puthoaga sanarami. Adu ubada Thoibi du harau bana loire. Doctor nupi duna makha taraklami. Sister, ado masi angang oiribanina akoi na kaukhiba injection da yamna kanmane. Child Specialist Hospital amada nonini thamaga observation tawbana phani. Thoibi na Doctor khwaidagi phaba haming chatpa Child Specialist Hospital amagi maming haibiyo. Doctor duna hospital maming hairaklami St. John Hospital. Hospital do asuki matik chawi pediatric specialist amada yengami nonini lairo aduga kai soigi soide haibadu observation tawse haiduna doctor duna haira ami admit tawrami. Yumda lehauba mi singda paudu piri abo now naba phare haibadu makoi su harau jarami. Paisadi asuki matik changami leiba jaba hospital gi room dusu AC single room ni lauribadu abo now su naba pharakpagi jagi haiduna hairami. Asumna St. John Hospital da hapta amamuk lahiraba matung hannaba tawrami. St. John Hospital gi doctor na kashu tawroi phare na haibadagi. Thoibi na Kiran da hairaklami. Abo now su wakal nungai janaba koiba pubise. Abogi manakta Hyderabad da chaluse. Kiran gi machanupa ahal Dinesh Hyderabad ki Vikas da concept tatamami. Dinesh si makoina abo kawi. Asumna makoi ahum Imphal thoktabi Dinesh ki manakta koibala ami. Abo naudu mayamba Dinesh ki mamanaba mayamga harau sanarami. Hapta ani muk leiraba matungda Imphal da thoknaba tawrami. Thoibi paisa hapakpa mayamba singi masi singi manama singi aduga makoi ki quarter laiminaba singi pot leirami.
Durbasagi officer khaigisu pinaba gipsu lairami. Chaubi hoi imungi mamagi machanupigi loinamak surami. Thoibida mana paisa hapae hapakte haiba leite asuki matik mabuk jel yamna phai. Lupa amata haptrabasu nupa mayungi pot loinamak shunaba lairami. Adubu bagi nupa mayungi pukjilsi karino khangde. Nupi mayumna tawbada ngai. Tasengna Thoibigi mayumdo ina khunba oiramdrabadi abonawdo sirambasu yai. Khudakta lupa lakh 30 thiba haibasi oithokte. Makhoi ahum Imphal yoraktuna Imphal airport da Durbasana ngaituna leirami. Makhoi quarter yorai Thoibina leirakpa potchingdu masa masada loimak pirami. Thoibi phamduna leiba yaba nate macha layengbada laukhiba paisa lakh 30 muktu singdoini. Aduna magi mamanabi amaga tawraga marup yauphamda chatlaga mana phangba marupki paisa laure aduga lupa lakh 30 du hapta amada loina singami. Sigumbasi Durbasadi amta khangba nate. Thoibi lobada Durbasasi maraibaksi thambal chatpaga chap manakre. Machanupado phare school kaba horami. Noma break thabada khanghaudana angang amana abonawdu walde intubada makoktu yeshale wanthakre. School gi sick room da purami ngayak hippe eduga yumdi chatlake haibduda ben driver duna sudi thadringaida mayumda buduna raami. Thoibidu adu ubada pakhalami ben driver duna hairaklami. School da ngasai walda angang amana soidana intubada makokta walda yeshale hai adugi makok ngawe hai. Thoibina pamduna abonawsu phamungda purai. Thoibi larik laisu haibi nupinina wakhalda khalami. Cocktation baibase kaigumba vomiting tawradi brain da sokpo oidoine. Hek vomiting tawradi hospital da purage. Asi hairaga Thoibi hospital da punaba phirol sing paisa ready tawrami. Thoibi matam punamakta emergency gi paisa adum thamami. Ngaihak leiraga abonawdu khanghaudana vomit tawrai. Thoibi abonawdu mathandana Sisa hospital da purami. Doctor de yengami CT scan lawse haiduna lawrami. Durbasa mama binoda masi singda pawda pirami. Thoibi gi daw yaba haigadra. Hospital duda mama bo amasu admit tawduna leirami. Aduna mari mata singduna loina sangami. CT scan gi report ngairami. Report tu phangami abonawdu brain da soami. Thoibi wahaidu tabada leibe yaramde. Wari asigi manga suba episode matang asida loishinjari. Wari asi pathok jaba matamda soikiba lankiba yawarbasu tabiriba mayamna pukjal chauna ngapiramo. Mayamna nungsibiduna channel asibu like, subscribe amadi share tawbiba kawbiganu.